Hello, Studio 41 Majority Biana. I'm Naju Doyle. Namik Papaya, direction Zay Makpazigna, Zuza, Muy Bida. Leia, I get music video shooting. I'm Naju Liaga Hangzigna. Take a lay up of introduction Lloyd designer, camera angle. Take a Takalusa, Bangzam, Liaga Tle, Riza Nguluaga, Magulong Presbyterian Youth Fellowship Magu Music Choir Video Album Bangzam, Session Sunakata Keza, Aile, Ani Nova, Nkwa Iza, Singmina, Tailungzam, Nkwa, Zaya, and Kwa Televiza. Uba, Tiba is a Zemana Rahesat Imakizai, Kumsiba, Gazana, Mamlakan Quada, Apo, Pigana, Ramigo music videos, Naka, just think that is a Lamile, Apo, Zena, Momi Bihanga, Camera Iza, take a Kaluza, or Zana shooting term as a Lam Yeda. No kano maybe la leura I PYF golden jubilee music video album shooting takeusa bamada alle ana event ana editing tel luna audio masa video atalaina official da padago no kana shooting session aiza I'm not sure zegna ya gaile shooting ke ja la la suka shooting take orang mira ni orang wang na dolaka jegna ni mau pelu buima cina take orang mira itu orang jegna ya kan papa mai jang Magulong kada Tousem subdivision Tamenglong district Manipur kada pongkuasan ni mizin jadi kara na ya kada vlogging tay makpajegna vlogging equipments tay makle zaina music video changjam jegna on live stream proper function maka tay makle jena equipment sa kantalu maka le leja ka ja live takerang shooting derna live aja tulia le choir member Rajasi again go rakana singna ngoluda shooting aja tekeu lamile amigo comments masana akorang ini like share later teu gai lubui masana live stream te loi luza pe vlog du na nami go comment sai le pe gelo ka shooting te kyo lamida network imaka video quality sia design na comment le te gelo bang luza live version makta lang le ta kai ga da je pongkuasa tu desa lalu sa, kalau masuk ting selai lah, Kuah naik tiba. Dai suluk, renyau, na tiba kai minum dah.
Hanya tay kakapin ba? Piyalo proper final video pa una no 20 by 50, 20 into 50 singkwa. Kuba fit kai. Tegare nyayo kuma. Daza. Network hima kuzegna ako gna. Amigo live stream session aja loi ni buda. Bam hat kana. Artist mramaju daulu ja interview te da.